before ni ali akan bersen state mo te mai kendo in charge of the DCA ru ba Preston song te ali arsin mai kendo te to por ong yang saya study kita guideline of 15 Finance Commission no nama tu por ni request beli ba ni ki scheme beli jong MDC ki miat be lamba jungi beli jahan yai benda municipal te to por ong yang sa examine yang sa pet dan ngila ti ina ajing thoru hari hakata ajing thoru kami ojubab kami mandai directly kam intimate ni ru la plat ya ni ko short notice inviting tender ti kalau ngaji kendet hi por ni yo tip ya ni ti lomba ju ni yu hini yo jing tip lomba ju Jerman ni pentit ni kalau ngai ba kendet hi buat kumbila kan menne ya ka name of work mo construction of motorable road drain under Jamu Prem under MDC constituency mo. Tika ni kibuna hikam kianduk partly proposal ni di kalong ba mentah nyok tangiwe buat penyai kan ni di kata dekat way but sekawir dengan ong tarwe ke problem di sekawir dengan ong ba kepat judan history matrai ba kini skim MDC kenyak ba ka municipal bos kata ngasuh bagi penteri bagi MDC no ayah ka kenyak ni ti kadika first time history ru bagaya lengba jo ni mensuang ini dengan special plan assistance nak excluded area development scheme tambah katu 14 by 15 Finance Commission la phase out tementah lawan katu grant in aid under article 275 mo ti kini dengan first time bagi wan kumni ti kumbong Jerman menne mundu ban kit clear lada kini kijing tray kilong ki bambian lesin municipal gidan ki engineer ki ban pej tambah kawat kata ru lada kijing tray kalau bambiang kan tho biang sengi ki MDC hi ti mentalong naga council ngila ya kendo ECM ngai kendo ke ya kan ki executive member ti yang juki ga aja kijing tho ti mentang ngin su up ya kan ni mo bahan ni kijing tho ru ba nya request ya ka Solong Municipal Board bahkan keep in abeyance wa gini mo ti tangkatahi mo ngisi pej ka jupla kini ke 15 Finance Commission ngatrai let's see kalau aku mulai mo sini ki area jungi ba ka punya banyak si Wigi State karon ka Panchayati Raj but karon ka Municipal Corporation tegi ngani ka Municipal Council mo the municipal corporation ni ki cities lahir municipal council become the urban bag punya panchayati raj ke ti kile kumju seniru seni gidor basno ngla keng panchayati raj ki punya bandara municipal ki urban mo dei kalong kai ba kumik namar ba ni seni hadu ha urban ru ngidan ni kita gidor basno dia mentah pensiong ba pensuara ya kata model na bagi Wigi State man implement ini kam da pej bah kam ya hap kata ya sia ni la ekran ni bagi member let's say kisi kian kalen juki ba let's say kan ya no different ministry nomor ba sani ko mong mene ka pair mo kata komlong mobi pina kenya kata ka municipal sani ri kam di kala ka proper municipal kemudian Wigi State run the election mo ki chairperson ne mayor ne councillor ti हमने शनि पार्ट निगम council ke bangi ni di elected representative mo jungi ni ke municipal ke government administered entity te athai gi han mania mo let's say 16 Finance Commission gi han mania pe bha mo ba kanya la ka ministry of fair but baga ka scheme nang ni sedini berin wan bisa gi MDC